kanamite tuni February tarik somni leli sangni la somni la kuk injong gamsum thusu ho tipi media mangchan seiki no hi tv jani det somni le thum somni mi makhai sun kim don ta achun cycle lang gamkai sanakai thil khokom leblen le tingpi bung ke ka lo ho le bu chu tangkun na go uniform ma ki von NSNIM ho hidinga gin mo hon aga hal sa uwin hichilai mun ahal no ho hi pe penin social media dunga ong thang pai jingin a video ho chamkhat ga be hi tv langa langa ko mai hal ke noi te tang ko han ha ho no mo se langa mi hong zam zam ni tan igam swayang zam zam di nge ayo asong ko te de chu chilanga mei ho ho hong ha lo he ai am ho chu no me yang pang pu sa yang pang pu sa lan che pui wa pu sa khat do me ni la phai la ong yang ba bleng phai ka bua la no la pa nai ong ke do la ke thut do he nin oi mo do le thal dance kan bo do kong do ta chu nin oi mo hi wo so ari hi ki ba se na pop ni ko kai ni se wi lam ko ta nya ra ko kai ni tay đấy cái phùng là hiti a hi thusu asu zo zo win sanakai thil village authority hon press release gang chelin en bol win ama hon asaina wahin mihal ho hi leblen langa panin la pharak lang zonin bolero garia kang khanin hungwin hilai mu na chun chomkhat akinga ovin hichijowa chun lungtal hill range chu meya ahin halpan ve tin a savin hi sanakai thil village authority in lungter hill range ki hal thu hi thil khat se doina a ki bol hi pon hichi hi tu doi tampi doina a ki bola chule hilai mun ho area ho a nom ta chile wale bol theina dinga ki bolin a savin hi hichi ni khoma ma hin low ball mi sanakai thil khomi khat Mr. Asing Awungshi kiti khat jong kukite mancha choi hon lungter hill range mona konin anwan muwe tin jong a saikit vin hi ama hi amat jowun gamla sunglam achunglam ta achun apui vin thodo azat zat adongwin nang ipidinga lona kon ham police ole security force no khowa ipidinga umwa ham ti ho adongwin hichijo chun hilai area dung velahin nomta in chilewa le bol loading in jong gina anaivin tin jong a savin chule hichini khoma ma hin kuki thalchoi hon Mr. Kisan muiwa chu thala aka bovin ama chu dingin atiule azamji se achu aka mo hikinin hechil so hi ama hin khodinga rong ke sat umta chule akhumite dinga rong ki cha tiza na so do in sanakai thil territorial jurisdiction mun hoa thil so ngan sen hi tivin hi hichitabang thil so hi sanakai thil village authority in demna sangta akinin amo poho in thulela hi phate khuluwa avet suiwa thilbol ho mat do hi a
chule homite phachake cha ven bit na pi di win nge na jong anei win hi Jani ni Simpson ni letum February 2026 in Chura Suknu suspension bridge to Manipur government in Athabia sim phading to gon anei je win kuki jo chaten government to gon anei na thuwa alungkim lo naw phong do win rally an achieve win hi hichile hi third major wa chu ke hal tha a hin tua hi hichile hi ekisim phatle buffer zone ho khela esan mai thli ho hong chang lut pan kit diu chele tua government in IDP so dinga to gon aneyo IDP zo si a khochi a ain chi wa nong chen dut sa ding resettlement to gon aneyo hi asu buling go ji wa hi a thanga chang hon tin le ha tho a do da lowa ki zo na abol hi in ki zo na video ho hi chomcha ga be kit hi ti ve Satin tu nak kau itu ha, satin kau itu. Saleh yang lo. Satin kau itu, satin kau itu. Aku lom deh he. Satin nu nang satin kau itu. Satin. Kamera cide ya cuna. Lo cun. Ah. Jangan cuci cina. Satin nak kau itu dah. Now belum leh satin kaya ini satin kaya satin kamham ni cai togo satin kaya satin kalau jangan aten mun cuma sengaja kalau Oh, c'est not business as usual. Ni Simpson ni lani February 2026 ni chun KUKI History and Identity Protection Committee chun thado inpi Manipurin tunai cha infala hun festival ke bol na chungthu a press release ahin bol now deilo na inthusu ahin bol lovin hi KUKI History and Identity Protection Committee in asaina achun thado chila zo se hun festival ki manna ko na ki kang se na divin thuil na ahin nei vin Christian ta san thulela chondan khandan ki to do aseivin gului chona a thilha ho doile si ai gul ki ho chona za chom ki vet sa ki bol hi Christian sa khuwa ki lut masanga khanglui thu ho umchan chondan ho ki zui a hi bovin chule doi bom le doi khom a kang ki that ki ti ho jong hi tu khanga bol ta loading in aseivin hi I Christiano hi now I culture le tradition ho phate maintain I bol thein divin Christian thuhil le chondan ho phate izui zo so ke divin thadu chi tha ho ko ma thuhil na an nei vin hi Jani February ni sim
somni le thum sangni le somni le gupnin Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singhen a Deputy CM pa Losi di khozaw na in Union Defense Minister Rajnath Singh le BJP National President Nitin Nabin chu New Delhi muna aga ki mu pi hlone ne hi CM pa dinga hi Defense Minister pa ki mu pi hi CM po sa tu jawa amasa pe nin ke sein aman Defense Minister pa ko ma hi Territorial Army Battalion khat siam do na dingin asain IDP so theina ding le steng le ama ho rehabilitation ho bol theina ding thu ho lang aki ho lim khomu win hi chi chung thu a hi Union Defense Minister panjo athil ngai tu athum ho phate asu thing pe dingin assurance apin chi zo hin Deputy Chief Minister nem cha zaw na in athumu win BJP National President pa ki mu pi win chule Party National General Secretary Organization BL Santos Zong anaki mu pi win hi ama ho akimu to na wa hi Manipura Cabinet Minister koi Minister pi hi diham chele thule security chungchang thu ho ke holum na ane nei danawin thulut chun asain hi ahin ama ho akuna thulut mudung zuin tu hapta ninli ninga sung ho a hi koi macha Cabinet Minister to mun ho api lo dingun asai phongwin ahin KUKI zo MLA hola a namdu do te ni wang hi chom kha zo le minister a hi hlon na dinga o taking anei sa divin thlut chun asain hi amani akimu pi zawun Union Finance Minister nu Nirmala Sitaraman chu office aga kimu pi kiduvin State Finance din mun hole IDP so ki thopi na ding thua ki holim khomovin Finance Minister nun jong athil nge ho phate avet sui pi divin angi ana anein chitengle IDP so agan na theya an ki thopi ding no aman jong assurance an pekit ni nahi Nisim Somnilani February 2026 ni khochun Zomi Student Federation General Headquarter Jun pu Vungjagin Valte umlong na chung thua press release and ball lovin tuni that 24 February 2026 ni kho adinga pungkal somni le sung kaithang school le office ho public le private ho zo si pungup jingkalanga patna ki kha dingin to so hen ball lovin hi ama ho na saina wachun mizo sin hi che ki kha na sung hi phate neiji pi wa achum chona inmun zo sia flagvam khai che hi a chale akwi na kina zong mi pi zaw so ke dingin tim na an nei vin hi ahin student board exam bol ho chi ho a hi akila kang dingin het sa na an nei vin hi chi thu to kimanin kesu Chutangpur district in zong ungkal somni le lisung lunghempi na le athipa zana a kaithlang ho le dukan ho chule office ho le school ho zo si aki kha dingin an phong do ki duvin chukit ma le KCA KUKI NP KWU KKL General Headquarter KWOHR General Headquarter KSO Chuchanpur President ho soikai na chun thosu hin bolovin Chuchanpur gamsunga KUKI zo nammi pi te henga timna hin neivin ama hole kha in asaina achu KUKI zo MLA late pu Vungjagin Valte Honorable ex-minister 56 Thanlon Assembly Constituency in Melma Meilhete khuna Mel sita a athu gimna athu zauta lawa ahin kho abine chunga lunghempi na le puna na sangta hongki phongin chule hitabanga inamlam kai ho chunga thil su hin athabia nam ki pum khat na hin su sa melmate chon chanle na to hi sumilawa malama pan la khom dingin ikiti move ada la ain sumite zo si pathenin lungmon na thlagaw hin pitaw han let pu Vungjagin Valte Honorable ex-minister 56 Thanon Assembly Constituency thina kin to kimana akisai pi kiloi khom na hon kingun hingun galzu siu janale ngailu na neita
to sot chi ding chule ama lungdam sa vui lem nakin akisai ka sia gamsunga koiman ulenaw to ki het khil na thei thono bautam le boina ima abol lo bewa alung damsa zo zana le ngailu na neita a upsi zodingin kuki siasu chuchanpu kiloi khomna zosin tim na sangta zong ohung kin bo le tin thu so chun asai vin hi tu chung hetman lova letan sai khong boina zin apet pe na ohung ki the da ho gyal kho na zalin siasu cyclein aniki bui pin chule KSU cycle zong crowdfunding anakingan si bangin NGOs churches individuals 292 a konin dangka lak thum le sangku le jagup le chengsom anakimun tom ngai ta le gyal khota pan lazu si chunga ki phatu sangta hong ki phonge tin alhangam kai hon an saving hi hite ki thodin tuchan sumchi na ho relief thip kai na dia gari hiring ki bol na ho relief item ho ke ma tha le na relief thil cho na ho steng le mongkot litan meeting chi na ho zo si hi tuni ni sim 23rd February 2026 ni khon ukhrul kukin pi kesu ukhrul to ki ho khom na akinein kesin dangka 31,260 hi ukhrul kesu general secretary pi do na akinei to lonin mabana pannanom zo sin ukhrul kesu ina contact ta divin hesa na zong ong kinei tin lin khaumi saw finance secretary kuki in pi cycle gam kaile thango mau mi saw relief secretary kesu chun ki pa thu phone le thoma an nei thanin hi he chitu to kimanin jani chun litan ko sungchu tangkhul nupi ten phata in anga ovin chele apas jani ni simsom ni lethum February 2026 in Board of Secondary Education Manipur to go nanoya class 10 polsom exam chu center zakhatle somale ni mona bolin anomin hichi polsom exam hi March som ni lethum ni le kichaiding a in ani kho ki patni in boina i ma omlovin munzo se a phaten ana chi thla in hi hichi exam ki bol na hi simlai chapang sangsom thum le jathum le thumin exam hi apiu a hi in hichi hola hi Jeribama center thum omin Hill district adang zo se a hi somnga lege da umin chule Manipur Valley ahin center som gup le khat umi tin Board of Secondary Education Manipur ho thu so chun asain a hi jani chun ta chapa gugun kip gyan panna Boong film chun Bafta 2026 chun Best Children's Film and Family Film Award and Kisan ta nahi hichi Bafta Awards ki ti hi Vanoya Entertainment lampanga ti chu Film Movie Awards ho ki pi nalanga hi Oscar Awards noi chena hi in tu chung chu India patna nomination mu jong ama ho film se hin lain sein hi hichi film hi Lakshmi Priya Devi in Asim direct abol na film hi in chule Manipura actress minchi mama jeng bala hizamle gugun kip gyanin cast abol hon hi in hi tuni kho adinga gamsung thusu seibu hichan chu hi sautin chanchin chaita hi ti ve